Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün oktyabrның 16-сы bazar ertesi kunu. Almaniyada rejissör Oleg Sentsovga kol tuttular. Alman Bundestag'ның reisi Norbert Lammert Ukrainlerге birдемлігіні bildirdi. Bunun hakkında Sankt-Peterburg'da Parlamentlerara Birliğinin Asambleyasında ilan etti. Şu cümleden Rusya hükümeti tarafından 20 yıllık kanunsuz apiş cezasına mahkum etilgen Ukrayna rejissörünün işi hakkında hatırlattı. Degeni ki bu jurnalist ve medeniyet erbaplarının faaliyetini sınırlamağa mümkün değil. Hatırlatamız, Sentsov'ны Rusya mahsus hizmetleri 2014 senesi Mayıs ayında Kırım'da tutup aldı. Yarımadada teraktlarını hazırlaganında kabatlandılar. Cezasını rejissör Yamılı Nemetsk muhtar vilayetinin ciddi rejim koloniyasında koruyor. Anda en tehlikeli cinayetçiler otura. Geçken hafta anda getirilgen idi. Ukraynaga defalarca kelgen ve mevzuyetini yaxşı bilgen insanның galebesi. Avstriya Halk Firkasının yetekçesine öz hayravlarını Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko yolladı. Kaydetkeni gibi Sebastian Kurz kıtta barışığı için Avrupa Birliği'nin emniyetine qati işanğan adamdır. Şunu aytmağa isterim ki şimdi olğan malumatqa göre Avstriya saylavlarında konservatorlar reylerinin kararının 31%'ını kazandı. İkinci ve üçüncü yerlerini sosyal-demokratlar ve ultrasağ azatlık firkası aldı. Ukrayna için Sebastian Kurz'ның kansler vazifesine geçebileceği yaxşı işmardır. Bunu siyasetçiniz Alexander Pali UA TV telekanalına bildirdi. Kiyev'ge nisbeten siyasetini Vena pek deniştirmez. Крайние шаги со стороны Австрияның яны үкіметі тарафындан Украинаға низбеттен насылдыр бір менфи әрекет олмаз деп білейм. Чүнке нейсе Авропа тарафыны тұтқан сақ меркезділер ғалебе ғазанды. Әмді олар Австрияның фирқави системасыны бағлы ве Украинаға келіп вазиетімізні шу сырада жебе юлағындаки вазиетні яқшы білелер. 2017 senesi başından yerli büdjetlerinin 1/3 kısmı arttı. Tahminen $1 milyar koşuldu, bunu baş nazir Vladimir Groysman bildirdi. Ve degeni ki bu neticege Ukrayna'da devam etken decentralizatsiya islati sayesinde yettiler. Nazirler kabinetinin başı kayıt etti ki yerli büdjetlerinin geliri en azından 2 kat arttı. Ukrayna dünyada en serbest internet alanlarının sırasına kiriyor. Bu iz hosting ziyesinin malumatı mütehassıslar çeşitli memleketlerde internet aydınlığının seviyesini talil etti ve toplagan malumatını dünya internet cenzurası haritasına kırsetti. Ukrayna beyaz alanğa kırdı şu sırada Garbi Avrupa'nın aman bütün memleketleri Австралия, Шимали ve Cenubi Amerika haritada siya renknen içtimai ağlarga ve siyasi matbuat vasıtalarına cenzuranın tarqalgan memleketlere kiriyor. Qara ve boz renklerge aman bütün Asya ve Rusya boyalangan. Moskva mahkemesi Telegram'a para cezasını belgeledi. FSB ile çalışmağa istemegenleri için Messenger'ını memuri işte kabatlı olarak tanıdılar ve tahminen $14.000 miktarında para cezası verildi. FSB kullanıcılarının beyanatlarını aydınlatmağa talep ettiği, daha doğrusu mahsus hizmetke telefon numaralarından şifre anahtarlarını vermege. Fakat şirket federal hizmetke red etti. Evvel kullanmanın tesisçisi Pavel Durov kullanıcılarının beyanatları hakkında malumat vermeyeceği hakkında bildirgen idi. Rusya hükümeti ise Messenger'ını blok edecek oldu. Moskvada eminler kullanma terrorizm teşvikatını tarqata. Madrid Kataloniya hükümetinin müstakillik hakkında sualge bergen cevabından memnun değil. İspanya baş nazirinin muavini Soraya Sáenz de Santa María Carlos Puigdemont'un mektubunu tenkit etti. Degeni ki bu Kataloniya başı müzakerelerge ıntılsa muayyen ve anlayışlı cevabını vermeli. Böylelikle Puigdemont'a Cuma akşamı kunu oktyabrның 19'una kadar yanı cevabının verilmesi için vakit verildi.
Мадрид Каталония башының мустаққылық ақында беянамесі бойынша изатларыны беклей. Эвелки ультиматумның муддетті базар әртісі күні сабасы бетті. Мойен жева берілмесе Испания баш назиры Мариано Рахой регион мұхтариетіні тоқтатачақ ве доғрудан пайтахт идаресіні кірсетечек ола. Creo que no era muy difícil decir sí o no. Яда yok mustaqillik hakkında solge muayyen cevap vermege kıyın değil dep bileyim. Aletmek gerek, uzatmak mümkün değil. Nasıldır bir aydınlıkны kırsetmege rica etemiz. Hukumet Punjdemin efendege Cuma akşamı günü sabah saat 10'ganca vatandaşları ve devlet tarafından beklenilgen cevapны vermek için vakit yeteceğine umut etem. Радарlarda көрінмеген Украина арбий дeniz флоту deniz тактикасыны деніштіре. Балабан гемилерінің ерінде душманға уфақ, амма сурятлы катерлер үжім етежек. Бұлар Киевде япылған зырх катерлері. Гемеджелер Қашқырлар сүрісінің тактикасыны қоланacak. Душманның гемисіні сарып алacak. Душман озыны денізде сайып кебі дуймасын деп. Бұл әрекетлеріні Одессада сынадылар. Арбилер қаршылықлақларға бақа диқат еті ве шартлы душманны енділер. Катерлеріні яш забетлер идаре еткен еді. Ақиярда тәжавуш же байрағы алтына кечмеге істемеген сабық Нахимов курсантлары. Индистан Бенгалуру шерінде чоқ қатлы мескен ев тұшты. 6 инсан әләк олды. Олған малюматқа көре себебі газ баллонының патлавы олды. Амма сәкенлерінің дегені кебі бина вазиеті де қазайы еді. Тақиқат девам еті фаджаның Юзберген районында чоқ адам яшай. Ерлі кемиет оны да 2011 сенесі хафлы деп илан етті. Ама сәкенлерінің бұйық қысмы башқа бір евнің олмағаны себебінден көчмеге разы олмаған еді. Украинаға чоқ бекленілген екінші яз келді. Көк бұлытсыз, әр ерде ава құруы күнешлі. Бүгінден башлап ава рареті кет-кеті 20 дәрежеге көтеренежек. Мемлекет жені бұнды ава да иссы олажақ. Синоптиклерінің дегені кебі арарет 24 дәрежеге қадар етежек. Чаршымбе ве жума ақшамы күнлері ән қынтавылы олмалы. Бөлі көз бір афта девамында сақланылажақ. Кележек базар әртісі күнінден көкні кені бұлытлар қаплайжақ ве яғмұрлар яғажақ. Урметлі серджілер, бұл соңки хаберіміз еді дады чоқ хаберлеріні сізлер Укринформ сайтында оқи білесіңіз, UATV-лі олыңыз, сағлықнен қалыңыз, көріш кенде.